Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mabalinad ti pagay tayo, Inteng. Adda ka din nakatulag mo amatangdanan nga agapas. Ay, mas daawak nga ron. Tawan mo tin mayat amatangdanan nga gapas. Apay ngay, kasano nga rudan no awan ti matangdanan nga agapas. Ada ka mo trabaho na. Di na kaya ti aglangan. Adamot dagiti agtutubo a makitkitak. Saan damot nga estudyante. Apay, di da kaya ti agapas. Di mo agbid-bidyo tar aramay dandakan agsil-sil pa'y. Ay, anya launay nga tati i-video da. Ay, kanayon da pa'y nga agselpe. Kano nagbalindan tiktokers. Kano mulagos. Adda ka din nasarakam akadwata nga agapas ba daw? Di da ka numit masangaw. Umay dala ka no ibidyaw, ti agap-gapas. Napatpatag nga taday ta pa nag-video, ngam ti pan nakitang danda. Kung namo yung nakasaw ng agbidbidyaw, adakkel ka no ti malala na, iti vlog na. Kasta ka day. Ay, kasano nga ruditan, nudwa tala ang agapas, mabayag ka narigat. Ay, una, pati agtilyar narigat, nududwata. Kasano itaday tuyon, kaanupay ngay amalpas no awan matangdanan. Kasano ita da ito yan ang kail? Mabalinan dagiti pagay kaw, ngam awan mo't matangdanak nga gapas. Oras yak tupay. Pinadas ko binagaan dagiti agtutubo nga gapas. Angam di damot ka masango. Dangrod nakita nga agsalsala iji igid ti kataltalunan. Ngam insinyas na asaan na kano nga umas asidag, tamadama ti video na. Ay, vlogger siguro manin adeta. Daytan ti pakakumikuman dagiti tattao ita. Saan lang agtutubaw, pati babakit kan lalakay. Dapay ka mangi bablag iti saan nga umno. Mabalin la ko mga nawaan dagita. Ang runaan dagiti saan nga umno ti bablag na. Imbag, tanasabat ka paray. Hey, dakhel ti parikot ka. Anya dayta, pag tinulungan ta sulbaran. Marpekan ti pagay may, awan matangdana nga gapas. Ay, agpadatagayan. Basit lang, ti magapas may kinituyang ka. Iti may sangal daw. Imbag ta masango yo adwa ti agapas ngagmalmalam. Sakit saan? Kanayo nak iti barangay ha. Kasano nga rodan ngay paray. Ay, mayat no kastoy lang ang tiaramidin tayo. Tapno saan amar pagti pagay tayo. Anya dahi ta paray. Ibaga ma, tapno saan tayo amarpakan iti pagay. Ay, kastoy. Agtitinulong tayo. Agapas tayo iti pagay ko. Kalpasan na, iti met pagay ti sabali. Kaya't buwasawan, agsinublat tayo iti panaggapas. Kaya't mo kadi mo ti makikadwa kada kami kani pari ba daw. Makikadwa. Anya ti kayo asawa ng kain. Isubli tayo aje kung nada bayanihan. Anya nga bayan ng ihanday ta. Di pa nagtitinulong tayo nga kakaruba. I-schedule tayo no asino ti umuna agapasan tayo ti pagay na. Kalpasan na, umalis tayo iti sa bali atala no asino ti sumarunok. Ay, mayat ti kasta ang kail. Saan tayo amarpakan iti pagay? Ibagam kadag iti kaaruba, amayat amakikadwa. Tagtitinulong tayo. Unang kail, itamat lang. Kapanam ko arag. Inakman mang kita iti mayat makitinulong nga gapas, tata ba daw? Ay, inayon na kami man kinina na matuyang. Unta ta, kunan ni Angkail, ajay to kano pagay dati umuna. Sakto mat ti sumarunaw. Ay, di ko maumit pagay may ati sumarunaw. Imbag kada kayaw, tabatsit lang ti pagay yaw. Ken ginapas yun ti daduma. Di pagay mi kada angkel ket narpekain. Sa dayo ijay talon may. Di pa'y masungat ti unain tayaw. Haliman langan. Mano aya tao, ti nakumbinsem nga makitinulaw. No mainayon kayo adwa kininana tuyang, kinsi tayo aminain. Inton adun ti nagapas, agtilyar ti daduma. Adu ti matrabahuan tayaw, no adu tayaw. Nasayat Mike, no adu tayo. Tapno makagapas tayo mitlangan. Uray masadod dagiti agtutubo ang matangdanan. Adu tayo lata.
Dumaman ita ti agtutubo ngem iday. Pag kunaamet maray, saan ka di nga iday kat umaway dagiti tattao, kat ado ti umaway nga agtutubo. Ita, di dan kayat, gaputa makumikom day ti silpon da. Ay, agpayso day ta marikwanang. Ado, ti mayat nga itden ti cellphone? Hanggang, ado mat ti madi nga itden na. Para kanyak, nasisingpot ti agtutubo iday ngam ita. Ay, saan mo't kit di nga amin Dayta kat depende, no anya ti makitkita ken maisuro kadagiti ubay. Intayon aggapas ita ijay kapagayan da kapitan. Ay, sa pinapudot ita ti panawin na. Nagsaniit ti darang ti inay. Anya ngay nga road, anusan ta ata isuko nga road ti trabaho ta. Ay katinta nga ro din Nung mabalin la kumakit, mapanak tulangin. Intun oras ti pa nagmimerienda. Na, di ka lamabain. Day tamanin makan ti pampanunutom adi ka pailan ang rugi ang nagtrabaho. Anya nga rod ngay. Nagtrabaho nga rod ti tao, di mangan. Tapno napigsa. Amangan no igaraw mo manen ti ugalim nga kaagpak ni ijay linong kabayatan nga agtrab-trabaho ti dadduma. Anya nga rod ngay kunak manayin. Nung napudot ti panawain, di nang aglinaw. Inton kwan, di dakan kayat akadwa numadlaw dati aramid mo. Ay na, nung makumikom da nga agdapgapas, di danton madlaw. Mayat da ito'y pagay mo paray. Adulaki di ti maapit mo ita. Itala ati mama pare. Adulaki di ti paglakwam iti irikbaw. Ay imbagla pangsubutan iti gastos kun banaw. Narigat ti biyag tayo aman nalon paray. Into ken no agbagyaw, lugi tayon. Ay awan mabalin tinaskan ket nasalon ataya. Ay, uwan magkidi Ala, intaki di agmirsin dan. Ay, di taman paray. Nagdagaang ti panawain. Masapol ti pagpalami Antay, nadlawyo ka day, nga idinalpas ti pa nagmimirinda kat nagpukaw ni tata ba daw? Ay, amangan no napanlaimigid. Itay pahilang mait. Apay, kasano ka ado ay ating paigid na tadi pa'y nalpas aging ga ita. Ay, nakitak mat, ad ita ayan ti kayo ti tinurong na itay. Dahita kayo ti mahugani, antay? Wen, ngamjak mat nakita no nagsubli dito'y paggapasan, Ay? wenno adapay la ijay. Inak man kita ni Jay ayan ti kayaw, no niya tinapasamak kan kwa na. Sige, kwarog. Nakaidamot ni tata ba dong iti karuutan? Ay, masitgak man. Agur-urok may. Inturog na ditawi. Kalpasan na nagmerienda. Ay, panawak man lang ay. Agriing to no kayat na. Agsubliakit din di paggapgapasan may. Ay, kwarog. Nagkapukan sa mo di takaruutan iti sirok ti kayaw. Una na. Nakita kay Jenny tata ba dong nga nakaturaw. Agur-urok pa'y. Nakaturog ang madam matigapas tayaw. Ay inakman kita ay. Hoy, badong. Bumangon ka man dita. Hoy! Apay, kasla ka lang nauraman. Ay, nakita na kaitay ni Kwarog ang nakaturog dita. Uy, agur-urok ka pa ay. Di ka lamabain. Ay, hindi ko matikabain ko ay. Maturog damit ano kaya da? Mabalin ka day ngagtrabaho ka mag. Kababain ter aramidam. Maturog ka. Idinto gapas dagiti kakadwam. Napanuga nga raw sa nagpudot. Na, kayat mau adida kanton inayon inton adda agtitinulong nga aggapas. Tagtagari Sanda nga mo ta. Nagkunakan ka. Kano nakita na ka ni Kwaraw. Anya mo ta kwaro kay. Kontrabida iti yakaw. Makapasulon mo't na dyan atata ba dong angkay? Nagsadap. Ay nakitam ka di manin anapan naturog. Kabayatan nga gapgapas ti daduma. Unang kail. No saan ko malaklakayan, pagong takaon. Ay madiday ta. Panangluko ti kas taga-aramay. Nang runa no napudot ti darang ti inay, mapanaglinaw. Sa maturaw. Ay kas tagayam ti aramid na dya pare ba daw.
Ang mada na panunot ko nga aramidin tayaw. Inton isuntag pagapasang kay. Anya dayta. Di mo ka di amaw a pagsasaritaan dati aramid mo ang maturog no napudot ijay paggapasan. Ay, umapal da lang da kita. No kaya da, akit maturog damit Kabayatan di pa naggapas ni Daduma. Si kalaeng matyakin aramid ti kasta. Maturog ijay paggapasan. Jay nga rod ko na akong tuyan. Maturog damit no kaya da. Awan mo ti mga iparparit Kas kalasak sa kulap ang maturog no permiti darang ti inay. Kunada man ang masisirap ka no ti saksakulap iti lawag. Uray niya tikon kunada dita, basta maturog awan bibiyang da. Ay na, panangluko ka dagiti kakadwa ti aramid mo ba daw? Si kalaang mati sumanaw. Awan mo tinanggag ko nga ibagbagada. Nalpas kayo ka din ang naggapas, kwarog. Dilangin talon datata ba daw ti saan kagawad. Iso ti paggapasan mita. Mayati inaramid jo ang nagtitinulong ang naggapas. Madamot karkar na napasama kagawad. Karkar na? Anya ko maday ta akarkar na ako nam. Saan ko pa nga ibagbaga? Nga madamag yung tao. Tinulaga ka undag iti kakadwak nga gapas. Anya day ta tinulagan pa'y dagita kakadwam. Siya nadakis na itaw Ikan mi lang iti pagnakman ni tata ba daw. Anya ko mati aramidan nyo kan ni kabadong. Uy, saan nyo nga ituloy? No anya aman day ta, kwarog. Saan mi matasagsagidan ni tata ba daw kagawad? Ita mo ti panagpagapas ta. Kumpliton sa amot ti pamerienda, ken ipasida ka dagiti tao. Wan, adami nun. Masapul ang masapa ka. Taida ulwam ida. Agluto akmat iti kanan tayaw. Baring malpas aminan ita Malpas siguro taado tayo mga gapas. Inton ado ti magapas. Irugin ti daduma ti agtilyar. Ay, makaginawa mo da taon no malpas tayo. Binigat tayo arumor amapan aggapas kan agtilyar. Una, makainanan to da taon. Jay tulangin agibilag iti irek, teramidin ta. Kakatwa, irugi tayong ti aggapas. Dahito'y talon ko, ti maudi agapasin tayo ita. Iso nga min ti kaadaywan, tata ba daw. Indrugi tayo di masungad. Dahito'y kaadaywan, iso mati na uday. Malpas madlangay. Uray awan mayat ang matangdanan. Ta nagtitinulong may. Dagiti daddo mga agtutubaw. Di da kayat mati makigapas. Silpon lat in-into na randa. Ang mirinda tayo san. Umay kayo pa'y dito'y sirok ti kayo. Tagmerinda tayo pa'y kakadwa. Merienda ka na kakadwa. Ijay linong ti dakla kayaw. Makalinong tayo amin ijay. Intayaw. Tayon kakadwa. Ituloy tayo manay. Kalpasan ti mirinda. Sabay nagpudawot. Ikuyom na kumamay. Nagbarala unay. Umay kayo nga rudan. Takalamlami isan to'y soft drinks. Uy, mayat nga agpaiso ti agyan ni Jay Linong ano kastoy anapudawot. Intayo naglinaw kakadwa. Mayat ti aglinong no kastoy nagpudawot. Kalpasan ti merienda. Agiladak mampay. Kaslamaksit na tao iti pudo ta. Day, atuyan dagiti soft drinks kan tinapay. Ikabil ko na tandi tatenga. Tapno jay lamang pido tantaramidan yaw. Ay wala na. Ay na. Naginawaan pa iti karabukob ko ang napayusan di tinalami sa soft drink. Ay, ilat ko mampay be. Nagilad na mo amin ay. Maturog dan sabit tayo. Nakaturog dami nun. Inaramid dan ter aramidem no kasta mapantamakigapas. Ay nagalasay. Kasanungay amalpas. Inturog na mo amin ay. Kasta mga minti aramid mo. Tinulad da ka na. Maparitam aya ida ang maturog. Kasta mo ti aramid mo. Ni Kapitan Enteng. Makalagip ka man ngayong may buyay.
At ka di ka barbaro atamag. Ni Manong Pasyo, Manong. Makiasawa ka nun. Ha? Ni ka di pasyaw nga anak ni Manang Masang tidakdakamatang. San Manong? Di anak ni Auntie Berta. Ha? Saan ka di nga da diferensya day jay? Diferensya. Apa yan ay bagam nga da diferensya na Manong? Namin ado ang nakita kat nakangirisay. Ugali nala siguro ti kanayon ang nakangirisi Manong. No trabaho kit nagagatmait. Taga ano nga iti asawaan na. Tagay jay mutlang barangay mi Manong. Ay, nusak. Kayat ko ati maasawa kat agtawad iti sa balay a barangay. Diyak kaya ti karubak. Kas ladyak nakaadayo nga agaram no kasta. Saan mo ida kayat Tadida kamot kayat Manong. Ay basta. Pagan anok nga iti karubak nga armay. Ay, nasaya at mata nakapasyar ka man ng buyay. Imbaon dakdan ti Berta apong. Oh? Dandani nga min nagpakasardan. Ay, makiasawa ni Pasyo, nga anak ni Berta. Una pong. Eh. At damot langan agpadayay di barangay mi. Anya nga iti amom parcho na. Jak amaw, no jay baboy na. Wano jay baka na. Wano jay nuwang na apong. Na, ado gayam ti dingunda. Tarakan matlang ni Manong Pasyo nagijay apong. Imbagtadatara ka na. Ada nakasagana ita, ta makiasawa. Iso ka diyasan pa yung mga asawa ni Manong Kwarog. Tawan pa'y tarakan na. Kwa. Saan aparikot na kita? Ada laki di mayat, di siga. Adda manan di agnagan iti buyit nga apo ko da kapitan. Anya man nanti umayan na dito barangay kabildatan ngay. Apay akasla kasurun mo da jing ubing. Kasla detektive ti loko yung ubeng. Tapay a detective ako nam. Nadamag ko mag, ngay sugayam din ang palsit, iti tilapayag ka. Kunak no alalya ng isumagayam. Ay na uray kas jay lang da jing ubing. Di na kayat dagiti aramid amay kaniwas. Ay, tikig, tot ko iday, kunak no alalya. Adayamot ngamin agpalsiit ngal alya. Kasano adi nakapalsiitan, dandan ni inalam di arado ni apong na. Anya mananday tangay tsuram. Adaing kwintas mo apalsiit, kan adapay panam. Mapanak nga ni Jay Karayan apong badong. No adda makita kabilit, palsitak. No adda mat lamas, panaak. Nagaduki nga muna dahito yung ubingay. Pakairanudan ni parinting dahito yung ubingay. Apeng agdaydaya mudom ka apong badong. Ha? Di kayo kadi mamati nga muk nga ramaten dagitoy. Apay, talaga ka di nga mam nga ramatin da kita. Kaya't yu tapadasan ta apong. Kasano kumangay ti panangipadas mo? At damot bayabas di ta sidag mo. Iparabaw ta di ta ulom tapal si itak. Wano panaak. Sigurado ang matama ka apong. Ay, pagpakawan mo da. Into pa'y laki din matak. Wano agong ka, tinatamaan. May babawin pa. Di kayong tumat ngamin mamati apong. Ijay ulo ni parinting ti pangipadasam. Taagbuya. Si kamot gayam day tabuyet. Anya tigatangam. Kaya't yu kadya sukatak iti lamos ti tinapay yo kagawad. Mabisinak ngamin nga mawang kwartak. Ha? Ay, naggapom aya. Kandaan niya day taawit mo. Naubo na lamas kan abuyo kagawad. Ay ikan ka nga rod iti tinapay. Ta ikan nakmat iti lamas. Wan kagawad. Dadakkel dagito yung napanak abunog o. Kayat ko day ta. Naimas nga ipaksew. Ilasinan kayo nga rod iti bunog kagawad. Ay wan. Agpili ka no anya ti kayat mo at tinapay. Nalaing ka nga ubeng. Ado ti ammom. Agpanah kada agpalsiit iti abuyaw. Mabanugak manong. Mabalin ka diya si kati mangiluto ka dagitoy. Ha? Anyang iti tangdan kaw, no ilutok dagita buyait. Tangdan. Makisida ka lang arudan. Ngam no saan mo akayat nga iluto. Agawit ka nga arudan. Tasakton ti mangiluto. San ka makisidsida?
Ay, naglaingan da ito aluko nga ubeng. Sapay na imas ti bunog ka na buyaw. Ay, siyak manlangan ti mangilutaw. Oh, anya ngay manong? Agawid ka wano agluto ka? Ipaluto talangan kini antibanang. Kasano? Noal daw to na sumangpat ni ante. Di pa ikat nalaos ton dagiti lamas. Ken nataymutan ti abuyo na palsi itak. Di umangot danton. Alaman lang ngayon, iluto ka. Kasta tapno makisida ka manong. Ne, anya jay nakabangbang law amaangot ko? Jim palutok abunog ken abuyo kini manong kwarog apong banang. Ay, imbag man barok. Adda insangpet mo abunog ken abuyaw. Una pong. Ay, imbag takayat ni manong mo kwarog ang nagluto. Imbagak ngamin asa na makisida no di na kaya ti agluto. Iso ang nagluto matan. Ay, mayat gayam ti tandem yo adwa. Sana kun nga agluto, tadamutan insangpet mo nga inluto ni kwarog. Una pong. Kuna naasika ka nun ti mangiluto, ngam imbagak amalaes ano di na pala iluto. Buyay, no agkasar ni Pasyaw, agbati ka dito kabildatan tas ti mga sikaso iti dingun tayaw. Sika nga mga sikaso manong. Mapanak ko mga rod umatindar iti kasar ni Pasyaw. San ka di alaklakay ka, ngam ni manong pasyo, manong? Madlaw ka di alaklakayak ngam isaw. Un manong, nagatidog ti barbas mo, kan adda pa'y uban na. Ni manong pasyo kat awan pa'y barbas na. Kasta ka day. Di ka pa'y ngamin makaibarbas met. Iso siguro nga awan ti mayat kan ka babaya, manong. Danto madanon ti chimpaw. Kano ngay day ta chimpo manong? Inton lumagto ti bingkol? Wenno agtaraok ti pato? Nalabos ka mat. Agkasarak tulaang, di kay ayaban. Uray di nakayaban nga umay tumulong. Umayak langan inton panangan. Mabalinan manong. Yay! Awisan ka man into nagkasarte may sa akaanakak, tama panta paray. Adaman nagkasaray, nakaanakam. Ngam ni kwaraw, saan pa ila amakas? Asawa, paray. Jak amoy ti day akaanakak. Saan mo't analaad? Nagagat mo't. Ure adda dagiti galad na nasaya at no di na mo't ibaga, ti ayat na iti balasang. Kasano nga, maasawaan, ti balasang. Matumpungan nanto ati kaparagpag na. Oray madaldalapos na ti babae, no di na mo arbay. Kasano nga mapasumba na. Ay, nagsasaw ka mo pare. Kasla na lakat agaram. Ay, arami ti pakakita na pare. Na. Saan kit nga iti saulan? Manong kwarog, at nakita ka na pintas abalasang nga napandita ka ruba. Ha? Napintas abalasang ko nam? Un manong, angam, nasa umot idea saan mo akayat nga arman ti karubam saan ka di? Ha? Adayamot imbaga kakasta. Amun malagip kao. Ha? Agkabaw ka din manong? Adda imbaga masaan mo apagan ano ti karubam? Jakpagan ano nalaad ko nak. Ngam no napintas akat sabali asaritahan day ta. Saan nga rod ngagpaiso ti bagbagam manong? Maditikas ta. Jok only day jay. Ha? Pangit ti joke mo, manong. Kwarog, nakitak ti panang sirig mo iti balasang anapan di tabalay ti kaaruba. Jay mat anak daday jay anapan kano ijay syudad. Iso ay day jay antay. Nagngisit iti jay anak da. Napudaw mo't jay nakitak a balasang. Pimo daw tanagyan kat nga ron ijay syudad. Amunan nga asikaswen ti bagina. Apay, idi adda ditawi. Di na mo nga asikaswen ti bagina, antay. Saan mo't aday tati kayat ko asawen. Idi addan ijay syudad. Addan igatang na kadagiti aramaten na apagpapintas. No kasta, piki nga ron ti pintas na Tano ag kainaran manain, ag sublimanin ti sigod ang hisit na.
Na, He? He? apay nga rod nga isam ti panangumsi ti isam mo. Ay, saan mo tantay? Angam no agtrabaho manan iti bangkag, wano talaw, nagsubli manan ti sigod ang isit na. Ah? Di ka man nakantsaw, kwarog. Taawan mo't nga rod pagkantsaw mo. Uyay, ingka man itid dagito'y natnatang iti balasang di takaruba. Apay ngay kami tinatnatang manong. Saan ka di amay mayat? No sikat ti mapanmangted no kurson Adam? Basta itad mau, ibagam anag gapo kini Chiptanod agwapo ko nam. Un manong. No damagan na no apay asinagutam. Ibagak akayat mo nga asawain manong. Ay, saan pa imot Apurado ka mo't launay. Agawam tamangan no adda makauna manong. Sigurado akayat naktaw, tasak ti Chiptanod di tawi. Uray chiptanod ka, tadamot kapkapoy mo manong. Anya kapkapoy asasa umait. Nagchiptanod ak pa'y nga raod, no adda kapkapoy kao. Nagasat ka ta pinagbalin na kanya apong inting kas chiptanod manong. Ilakong kadiday tanat-natang barok. Isagot ni Manong Kwarog iti balasang di takaruba kagawad. Sika kaditi mangipan iti day taasagot. Wen kagawad. Apay nga ibaon na ka. Apay adi isot ti mangipan iti sagot na. Tsaka mo ken kwa na nagtungpalaklatan kini Manong Kwarog. Ay saan arumbang asika ti mangipan iti sagot na. Apay sika aya ti agaram. Inaklatan kagawad. Ang mga nuad pa panan di balasang kat saan ko amadanon. Ay sige barok. Ngam amangan no ti balo nga ina ti balasang ti madanon mau. Kung naman kasagutan iti natnatang ti balasang, ada ka mo ditay. Imbawon ko ni Buye tanggal. Isunti nang ipan iti sagot ko anat natang. Apay nga imbaon mo? Sika kumati na pan. Damo pa'y lang mo tanggal. Na. Pangkitak, ano awaten ti balasang ti sagot kao? Ada mo balasang nga awat iti sagaw. Uray awan plano na amang sungbat iti lalakay. Ay, nagpuskol ngayon ti rupa na ano awaten na ti sagot ko kat di nakayat. Na. Itid mo nga ron, di awatin na. Grasya ko naman. Nagturedan ngayon o kasta. Practical itan, tibyan. Intad mo kalimot lang ti sagot ko iti balasang, Buyay. Un manong, permiti yaman kan ragsak na manong. Ha? No kasta, kaya't nakmat ti babae, Buyay. Kastamat ti kunana manong. Ingka kanoy di balayda, tailutuan nakakanoy ti kangkanan. Ha? Agpaiso na ita, Buyay. Ay, mapanak iti balayda. Un kano manong, urean niya kano nga oras. Ay, anyamat nga ti sungbat mau. Un nana kunak manong. Nana? Apay nga inawagam iti nana di balasang. Manang kunamasan anana. Kunamot nga mintay balasang. Ngayon nakano itad kininanang na dagiti sagot mo. Iso ani nanang na tinangtedak iti sagot. Anya? Apay, anya ti pagrurrudan di ta, Kwarog. Kasanaw? Ije kanumot bakit abalo tinangtedan ni Buwit iti sagot nga inted kaw? Saan ka di ajay balasang tinangtidan na? Saan ka nung inawat ti balasang? Iso ati bakit ka no tinangtedan ni Buyay? Kahit, inawat mat ti bakit? Pirmi ka no ti ragsak na. Imbaga na ka no mapanak ije balayda tagluto iti kang kanay. Kahit, mapan ka kaday. Ay, bakbakawan mo tantay. Bakbakatanain. Kaslamot nanang kaon. Nagsabat kami iti ina, ti kunam nga armam. Uncle, kuna na kanya. Ay, agraraman na bakit? Ha? Saan kumot nga inaram? Hindi ngamin Buyay. Ay awan basol ni Buyay. Ino nga min agaram ka. Di ka man agibaon-baon iti sa bali. Hindi ko masana kaya't di balasa nga awatain. Di niyawid na ko man di sagot ka. Apay, niya nga iti mo ti ubay. Iso nga inton maminsan, si ka mismo ti mapan. Di ka agibabaon. Ita, tati bakit abalo tinang tidanda? Siyempre,
Namnamaan di bakitin nga iso ti armam. Yay, sana ko namang ibaw na talaga, Uncle. Na, Delikado mo't gayam. Bakit mo tinabalo timang namnama sa rong karak? Ay manja ko ng kain. Ni Kapitan Enteng. Mangantayo ka din, nantay. Mangan, nasa papay kwarog, jak pa'y nakaluto. Ay, umay nakmankit di tulungan nga agluto. Apay nga, saan kayo pa ang nakalutaw? Mabisina kaon. Adda inubrak, naglabaak. Umay ka, taan natengam dagiti nateng. Ay, dapay biit pa panagayam, antay. Na, Nagsubliak to inton makaluto kayaon. na, papanan na nga ta. Di tamat likod anag na. Papanan na ngay, tadi tapay lati papanan na. Wow! Ado ti umok ti manok dito kamarin iti likod ti balay da, antay. Ay, kita man no adda itlog akargana. Uy! Ado ti itlog. Ay, mga laak. Kitsulto pa. Dito ay. Up. Nabutanan. Up. Ay, isublik mo't lang iti umawak. Pagpaklimay, tapno di damadlaw nga awang kargana. Up. Ha? Pumanaw akong ditaw. Tapno di dak pabasulay na nang sultop iti itlaw. Saan ay ani kwarog ti rumor iti inaladan damari ba ng maray? Wan mat, ape adi tapay likod anag na. Kaat napintas matipagnaan di tasangaw. Rinuot mat di talikawd. Anyaman nga tan tinaknakan na, tadi tapay likod tinagnaan na. Na, agturong samot ditoy. Kita man o. Nagsardeng mo't iti igid ti kalsada. Kasla adda ikatan na iti baba ti pantalon na. Anya ngay tik ikaten na. Damagan tato man makadanon ditoy. Nay, daytan, umay dito yan. Adda nga ta umay nagatangag. Waraw, papanamaw, kuna man numay ka ditaw. Ay, mapahanak iti ayan ti tricycle ka. Anya nga itinaramid mo ijay likod ti balay ni Maribanang. Ay, sipsiputan na ka day, nana. Nakita yo ka day, anaggapuak iti likod ti balay daan day. Mas daaw kami nga raw, taapay nga ijay pay likod tinagnaam. Maritis ka mo abakbakitan. Tila makitkita mait. Ay kwaraw, sungbata mon ati damdamagag. Anya ti inaramid mo di talikod ti balay da Maribanang. Ay, adabilit a kinamat kao, ngam timayab. Sige, di ta kayaw. Na, maray, anya di kunana. Bilit kunanan samag. Wang kano. Mamati ka kaday iti imbaga na abilit ti makagapaw no apay anag na ijay dikaw. Anya nga rod nga no iso ti kunana. Kasla sa anak ang mamati iti imbaga na no apay anag na ijay likod maray. Apay kumaasaan mo apat tiyan no iso nga rod mo timbaga na. Kasla adda sa bali ang makagapaw. Damagam to ka ni Maribanang. Amang ano agpaypay so timbaga naman. Kasla saan mo't ngagsasao iti pudnaw. Anya kumati bibiyang ta no nagna di talikod. Mas daawak lang amin maray. Ay, curious lang kasi ako eh. Marito yan. Kasla seryoso matipagsarsaриtaan nyo itay. Kwamaray, imbag tay may ka. Adaman damagag. Anya day ta. Kasla importante Mas daawak lang amain. No apay nga ijay likod ti balayo tinagnaan ni kwarog itay bigat. Imbes amay mayat met apagnaan ijay sangaw. Wen, imay itay bigat. Kat jakpay nakaluto. Idikwan, napanmutan ijay likodan ti balay. Jakmat amo no apay. Di na magkuitay no apay nga ijay tinagnaan na.
Kit kuna na nga da ka no bilik a kinamat na. Bilate? Na. Awan mo ti imbaga na akasta, idinapan ijay likod ti balay. Kahit kumanin ti agsultop iti itlog Ay, mapanak manin ijay kamarindantay. Ado ti umok ti manok ijay kahit. Ay. Oh, ha? Oh. Ay, manak, saan ka nga kutkutak Mang sultupak lang iti may isang itlog mao. Anday ta. Ituktok ko manayin. Nambasit lang ti abot na. Takalpasan na. Isublik manan iti umawok. Pagpaklabag tapno di damanin madlaw. Anday ta. Isublik manayin tinagsulto pa. Libre nga itlog ko naman. Daman madmadlaw ko ken ni Kwaraw, paray. Anya dayta. Lumuklok magmait. Ken dumadakkel ti buksit na. Saan mo't asigo dakas jay? Mangipakita na imastikang kanin may. Apay iso ti kadwan ti kang kanin, paray. Apay ngida kayo ken ni Maribanang. Saan may? Apay ngagpaisaw. Amin kami kumakit lumukmag akas ka ni Kwaraw. Anya nga tati sikreto na. Nabiit mo't ang nagbaliw ti bagi na. Damagag tuman. Damagam man tap no aramidan tamot paray. Agpadata na kutungkay. Anya kanutikang kanem ta apay akilat alimukmag ka kunan di pariba daw. Magic ang kail. Ha! Uray saan unay nga do tikang kanak. Tamaki tayo mait no agsasango tayo amangan. Basit lang tikang kanak. Nagpaisaw. Isumot lang matikang kanam. Apay nga nagbaliw ti bagay. Marik nakat napigsak pa yung kail. Oh? Awan makaatiw kanya kiti sanggol iti paradaan. Pimbigsa ka? Anya ngagpaiso ti paglukluk magam. Ni, limukmag ka na. Isungarod ako nakamagic ang kail. Napanakkel ni pare inti nga mangibagbaga alimukmag. Kampimig sa kanon ni Kwaraw, gapo iti magic. Mamajik ayamot ti salunat. Amangan mo't no adda vitamina na, iso akas ti bagina. Unsa ngagpaiso Amangan no dar aramatan na vitamina. Di na ibagbaga. Nalabit akas ta. Mamati kamot iti magic tapno agbaliw ti bagay. Anya nga ta vitamina ti tumtumarin na. Tapno aramatek mate. Damag ko pa ingawan ka no ti makaabak king kuana iti sanggaw iti paradaan ti tricycle. Wen, agpipinustada ka no ijay paradaan. Kat iso akanayon ti mga ba. Dahil tangarot tag dinamag. Ado kanon ti inabak na. Gapo iti sanggol. Bakay ranudak dagiti itlog niyo apamigsak manok. Ita, nayunak pa iti sultupok nga itlog. Saan lang adwa iti agmalam. Uray upat no isaw. Mga halaak tagsultupak manay. Adon tinagsultupak. Ngumsan nabawasan ti bilang ti itlog. Tadamot dagiti nagsultupak iti umawk. Nayunakit di ti sultupak. Anya kada vitamina ti tumtumar ni Kwaraw. Vitamina? Nay, awan mo ti amok maray. Uray siyak nga rod kat dumlawak iti kalat a panagbaliw ti bagina. Ado a talaga ti dumlaw. Napigsapay ka naw. Padasek tuman adamagan ni Kwarog. Adda nga tanga agpayso ti aramaten na ajak ammo. Ay, nalabit nga da maray. Imposible nga awan. Wen nga rod. Ang mga no adda nga agpayso. Ang jak makitkita. Tadyak met bambantayan akanayon. Tapno makita kumadagiti kanen na. At dalakit di sikrito akan kanen na, maray. Nadamag mo ka day. Nga da kanudayo anapan nakisanggol ken ni Kwarog iti paradaan. Ngem inabak ni Kwarog iti sanggol paray. Jak pa'y nadamag Tasaan pa asimang pwet ni Kwarog. Naggapuwa nga min ni Jay Ili paray. Ay tati warwaras dagiti driver ijay. Ay talaga nalaing ti ka anak Awan makaatiw kun na.
Imala talaga iti uncle na. Kasano nga imalaking ka? Kit saan kamot ang makisang sanggol pare? Nakisagsangulak, idi. Insardan ko, idi nagkapitanak. Awan mo ti malagip ko pare. Iti nagtratrabahwak, idi tinakisanggulak. Kanayon asyak ti sampyon. Kasta Kasla iti tagtagainap sa amod laing pare. Pare, intaray ti pada na driver ni Kwaraw iti ospital. Apay nga intaray dati ka nakak. Anyat napasamak. Naulaw ka no iti paradaan pare. Idi kwan, naglusdoy mo tayng. Alata inak ibaga ka ni Banang, tamapan kami di ospital. Ay una pare, amangan kanuan niya ti mapasamak king kwan na ijay. Imbag kita maabutan nyo pa. Iyan adayom apaw. Awan ko matidakas mapasamak iti dungdungwag aka nakak. Yung kayo nga rutin na pare. Agpalis ka Banang. Apay ko mga agpalasak. Naglosdoy ka no ni Kwarog iti paradaan kat impanday di ospital. Ha? Ay, apay ang naglusdoy. Naglok magtibagi na. Apay nga aglusdoy. Intakit din iti ospital. Tati doktor ti pagdamagan ta. Ay, mabiit lang nga ron. Ay, nakagpalas. Ay, imbag ta nakadigosak itayon. Idarasin meron at madanagan na kaon. Ay, di nakmat unay pagapuraon Ha? Tad-ad da amataranta Anyati ko na ti doktor, idi kinasaritan. Ay, nangato ka no ti kolesterol. Kan high blood ni Kwarog. Ubing pa'y high bloodan. Kalaat nga min ti ilulukmag na. Ay, masapul ka nung ag-diet ko na ti doktor. Saan mo't nga duti kang kanina? Ay, ada siguro kan kanan na, adita mo. Ay, bagbagaam no anyaman ti kan kanan na asabalay. Malaksid iti kan kanan na ijabalay. Ada nga ta sa bali akang kanina. Simmangpot kabot gaya, Maray. Kumusta ni Kwarog? Ay, nangato ka no ti kolesterol kan high blood na. Naglukmagmat nga main. Masapol nga ag-exercise kan ag-diet. Ay kapilitan, Maray. Ay, iso ang nagawidak, tay nakmangala iti balon, kan pagsukatak nga agbantay. Agbantay kalakat nga rod iti ospital di na oras. Wen nga rod Maray. Awan mo't mabalain, tawan mo't sabaling agbantay. Makumikum mo't niinteng iti barangay hall. Hanyapay ngay, Maray. Ano samte agbantay iti ospital? Ala, panawan ka pa'y nga rod, Maray. Tamang isaganak pa'y iti balon me, sakbay nga agpaili ak manay. Maray, ni Mari ba ng samot jay kasibsibak? Wow na, nag-high blood ka no ni Kwarog. Nangato pa'y ka no ti kolesterol na nga main. Kasjay mo nga mintibagi na, kunamlan balyi na. Adala siguro kan ka din na asaan nga mo da maribanang. Day tamot ti atap mikin ni badungkaw. No anya nga taday jay Mayat, no saan na kumalabsan. Kayat ni badung ko amaamuan. Ngam no day tati makagapo iti pagtaudan ti kolesterol kan high blood ay sanag. Saan mo't siguro? Basta saan analabas? Amin analabas, dakas. Wan mo't kit di ngam anya nga taday jay. Ay, inakman mangala iti native nga itlog, ija umok ti manok, tailambong ko. Imbag lang nga alaak ija ospital. Apay ngay anaglag-an ti itlog. Ay, kitaak man anaimbag. Adamot abot na. Kan, awanan kargat itlog. Ibalang ko, tamang pidutak iti sa balay. Apay ngay akastoy. Panay moten bot-bot ti itlog. Ay, adalakit din ang sultop. Ngam insubli dalatta iti umok. Ay, asino ngay takin aramed? Kita man pa'y dagiti dadduma. Apay ngay. Amin samutan nga itlog kat awan kargana.
Ay, puros but-but matimordong dagiti itlog. Inteng, si kakaditi ng sultop kadagiti itlog ti manok, angem insublim lata iti umok nga awan kargana. Anya? Ay, jak maaawatan ti ibagbagam. Dagiti itlog ijay umok ti manok ti kayat ko asawan. Oh, Nagsultupan damay. na. Awan kargana. Ay. Sinultop mo amin? Ay, kwa. Ha! Ay, awan sa bali akanayon amapan ijay. No saan anikwaraw? Oh, Huwin nga agpaisaw. Isugayam akala at alimukmag. Takanayon ti panagsultop na itiitlog. Ay, nalabsan na ti nagsultop. ay, win. Iso, ti nagsulsultop. Iso, nag-high blood ka, nag-kolesterol. Ay, iso gayam na high blood ka, na-kolesterol ka. Ta, nagsulsultop ka iti itlog ti manok iti balay. Ay, salbag ka. Hindi, dyan nga ta tinakaalak iti dayit na yang kail. Ay, amin analabos, dakus. Kuharog ka talaga. Manultop iti itlog. Ay, arami din pa, tamakita. In ka kasinultop, dagiti itlog. Imbis pagkukupan. Awang gayam karga na. Ipakawanan da kang kail. Sana na maulit. Heh. Talaga gayam adakas tinalabay. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?